turi mu gikari cy'iyi nzu. Uyu mureba rero ni igikoni cyayo. Inzu nini, turi mu gikari cyayo. Murabona ko hari amazi. Inzu nyirizina ngiyi mu gikari. Turi mu gikari cyayo. Igikari ni uko iteye. Amabati yayo ngayo. Naberetse ko amazi ahari n'amashanyarazi nayo nuko. Aha rero ni igikari. Inzu nayo ni igikari cyayo. Iyi nzu ikaba iri mu murenge wa Mageragere, mu karere ka Nyarugenge. Iyo ni dushe na tuwarete. Inzu ifite ibyumba 4 na salo. Ibyumba binini. Umuryango winjira mu gikari. Kuri wa wundi uje n'amaguru, akayira ni aka ngaka. Inzu bayibonye ko amashanyarazi nayo arahari. Inzu itangirira aha ngaha. Ni umuryango winjira mu gikari. Inzu nyirizina ngiyi ngiyi. Tugiye ku muhanda wayo. Ni inzu ikora ku muhanda. Ni inzu ifite ibyangombwa byayo. Uwayikunda n'uwayishaka ndaje mbereke ku muhanda wayo. Ngiyo imbere hayo rero ngaho. Kariya ni ka kayira k'abanyamaguru. Ngiyo imbere murabona yuko iri ku muhanda. Iraza. Inzu iraza igarukira kuri aya mategura. Aya mategura niho igarukira. Mwabonye ko hari umuhanda ufite imodoka ataha yanyuramo. Umuhanda ni uyu. Ifite ibyangombwa byayo. Wayikenera 078240 3395. Akagari ka Kankuba, umudugudu wa Kamatamu.